Sterkwater Ga Chokoe. So tabe re tlisitse mo ko reng re no nyako bona gore batho ba mo Sterkwater ba phela jwang. As you can see le wena o tletse ba swa kudu le batho ba go lo ba gona so re no nyako bona gore ba phela jwang bophelo ba mo Sterkwater bo jwang ba rata eng ka tulo e ya bo bona. So e tla le nna re boledisana le bona re go gore botse ke eng especially ka Sterkwater. Awarting Re lo bana go ya lena la fase le rena mo ke bolela le ma le nese wa pagadi le tswa kae le tswa Sterkwater Ga Chokoe. Okay le holetse mo le beletswe mo a se ke belelo ke beletswe kwa di plaseng tse dingwe ba re ke markeng na mlo to markeng la ta nambile re tswa markeng ra ya ka moitsege re tswa ka moitsege ke na go re to kra o nyaka stene mo le move le family ya bolena ka moka leta ke no mo Sterkwater skolo le tsene kae ke tsene ana mo le beana linkidikitana ke tsene je bophelo ba mo Sterkwater mo bujwa mo Sterkwater mo o monate ka mata na ke go bona o le bosi wa de le phina ka eng go re le re monate lena ke e phina ka black label yana ke lo ja lena so botse ba be ya mo thabeneng ye ke lo ja lena mo thabeneng mo a ona re ke shote mo marko se a wa tseba le re le ke phela mo ke motho wa mo e ke re ke itosha bodu ke tana ka anaka mo fela a ona go ngolea monate wana ka go rudia ke lena monate wa la mafelelo a bona o tsontja sampone kwa o tsontja wa tseba re kono ke nna ka le so di lwa le nna o bereke ka mo Marcos ka ngere okay ke le je ndo le ratang ka Sterkwater ke eng o tse go motho a ka re le mo fento e tie le ratang ka Sterkwater le ga re ke bophelo ba mo Sterkwater nna ke tswa ke boenjoya ke tswa bonte fela le tefela ke eng nte le monatwo ntho ngwe le ngona ke bophelo ba mo bo sharp batho ba mo bophelo ba mo le batho ba mo ba bo sharp a le bone phoso le phidishana botse he ntwe tha fela dinakana di alela batho bo bothe ba re a tsoa ditsotsi mo a re a di ralokele Sterkwater ba tseba la ba ke more ke Sterkwater Ga Chokoe he ditsotsi di tswela kwa re di kitimisha ka maphanga ka notse ka moka le ditwongi tsana tse ele motshwere na pile ya o ya kwa go goro o nampile o bua kwa senyeile ele mathathana fela mapodisa tsena certificate gore mapodisa tsena mona mile e chaile ka yena batho o taba utwa bile ba ema dikhona ka mo dithoko ka mo ba founela mapodisa re ba nna etang mo tshushu ke bophelo ba mo Sterkwater bo re butiang a re nya ke phoso gore ke khutjo le itiela yona le tshireletse a re nya go khumana re tshwenya ke batho ba bangwe ba tswela ba le go kae ba to re tshwenya mo plekeng ya re le thoka khutjo mawe le re thoka o robala re robetse motho a tsena a die ka mogwanya kang ka mabo re nang a se re monyaka re nyaka o ba le khutjo fela ka mo lapeng le la motse wa Sterkwater Ga Chokoe e re ke tse moao joje ka Christmas botse o di alang mo nakwa le ya festive nke re wa bona batho ka re ke di rubele mo nteng mo ke di celebration ke le maemo wa bona le wena ra wa motse wa Sterkwater o botse le bana shiba ba gona ra loka pleke tse dingwe bana nako e o ka ba bona mo di strategi o ka se ba bona ke Sterkwater because Sterkwater e cool bana ba safe le bona bana le bona ba safe le ba raloka ebile o ka se na pelaelo o mongwe tsere ngwana ka first a tsamaya le ena kae o tono ke rantso le kana mo ba tseba molao ka ofela ba o latela ka moka ona wa ka tswadile pause go re ngwa ka ngwa o ka mogano e yo December ebile o ka sutwe ba re ngwana o mo utimetse mo Sterkwater le 31 ka mogana no nna tse fela so re ka di 31 o to difa feta mamo la mafelelo mo wona ena ke na le netare tabe o re dina le ditsewa le o fetule tsela ja o thuntšiwa ba re ke di cricket e le tsona di celebrator e le tsona fela bana ba celebrate
mara ke ntho a botse gore le ruta bana le a ba protect ka nna mokgwano wa re nyake bana ba rena ba taishea le rena re nyaka go taishea re nyaka go phela mo lebeleng e botse e sharpo a re nyake bana ba sokola le bona ba hole botse ba ska hola ka gore he ko tshwara mammampo gore ko lala ke bolaile mang ka tšeng re nyaka ba hole botse ba be le khutjwa ka mogana molao mo botse re seta le bana kwa lena ngere se a ona molato re thobile matswalo kuri wena a stone ke to beta o ntisha interview lo mo motho mara le boletša ke re la re le konokono e le somona nto edie yang ona molato e tala nkgakolelo tša lela mo se ke tsamaeng le kae rona le kae ya rona le wana kwa lena le kgonne wa le rena mama a wona ke a thaba gore ke be le lena mo motlhaleng ka Christmas ka Christmas ka re a sokola re le ka mo wa bona ke tsokolo fela dilo tse ka moka e tse ke bolela le ma ke Thomas Mokwatedi Thomas Mokwatedi ya Thomas Mokwatedi o tswa gae ke tswa mo Sterkwater le jana mo Sterkwater le holetse mo lebeletse mo ke holetse mo lebile ke beletse mo lebile ke shumana le shumana le sekolo le tsene ana le sekolo ke tsene ana lo nyala le nyetjana lo nyala ke nyetjana wa bona gore le motho ana ke motho wa mo lebile ke shumana mo hae mo le shumana ke pompa metšhini ya metsi ya le ya masepala mala kwena e o ke nna le ba pompela metsi le tswa le tja bana o tshwana ga re o bereka la fofa maro go le re ba re ba ka ditšhelete a register a le kumane se me ka re o le ditšhelete ke o bereka mengwa o khule o tswa senal ka sente ke ba bona marantsa mo khuteng o to wena mona o bereka 50 years o mara o tswa sa kumane sente mmusho wa borena go ka mogwando wa e bona gore tshwara botse je bophelo ba mo Sterkwater mo bojwang bophelo ba maborena mo bophelo ba maborena mo batho ba bona mona ba laolei man ba bangwe ba tšea ba bangwe otherwise wa bona o se laole like gore o se laole like like a community ana mo hae mo wa bona re bua a ka ba tswa mo ra mo hae mo berna le mogatlo wa ANC o le o tsipuleng go pele and then mo tsipuleng go pele wa ba ANC ya winner EFF if EFF winner ga tswang ke tšhelete EFF for na e re tla ga je difu jwa mo hae mo anya e tshwanetse dilo tse o di loke ba thula-thulana ba bangwe ba nya go lo tja EFF di tsama botse gore yo ba di gagwana gore e tshwanetse ba re fetitaba ba le ba kitima go pele ba di senya wa bona e swa go ja ke thulana mo hae mo e go sha bothoko a re bono na ditiro tsa ba ra di humana na gore ene re shalla morago ona ntwelo ka le ngwa o fedile o sna jolo pele ona le tshepisha marana aeo le gore wa tswa ke aeo a ona ntwelo ka ke dipolotiki ke khalentse le di shala marao ba ke dipolotiki tsona mentse re bua ntse ba re wa boutiwa mo dikolong re ikela re je re bouta le votile neng wa mathomo le votile neng na ke tmile bouta ni ana mona ke timang 90 something ke re votile batho ba ntse ba votile la mathomo ka 94 ya sari gore ke tmile tsona stay ya ona mo ke message na mmilo tsana mo bentse le di shala marao di o bouta ba re voting ke ya ra bouta re mo eta pele mo setšhaba ya bone ba le kgethile gore le bulele ma wa ke thaopile ke tsere mo wa o thaopa apena ke shumile mengwaga ke sa gole sente ke mo pompa mahala o fitlhelela ebile ba tore se senyanenyana sa se sepa a se diselo le sona se siwa o reka borogo e fedile ga o sana selo
or ke di society ga sona selo sone go wa di maka marotso a furu mo le mo a bereka a ne bona ba chaishitse ba ile magae ba khudi nna se go khudi nna gona ke di busy matjatji a fihla ka methala ka bosiu sa le tjaki wa bona a go go botsa nnete go di ba re tlaisa botse joje ka di Christmas mo Sterkwater mo jwang gore ke a bona le bosiu o busy ke le maema ya mo di Christmas tsona mo e go mnate mo mara ntse ba botse ka di 1 ana ka di 1 ba go di wa re a besha mo ana mo thabeng mo re a besha ra ya na ra tala ba rena na so ra ro take di warm up ya sa di exercise re be botse ka di 1 wana tsaka o ta bona tebele la go go pe ya ke lena master ya prime master ke nom wa ya o ja ka di wana ona di ntsha ontsha ka di wana ke mo le reng vibe di ntsha monate so ntwe le ratang ka Sterkwater go motho a ka re ntwe le ratang ka Sterkwater le ka re ke na mo ba rena mo ke ratang na ba se ke ithatela na moshumano wa ka bona moshumale ka re ke a o bereka mara le bila ke gore ke a go bereka ka long distance o ba ke tsela fuga ke la di ke nga itetela motšhini ka boa ka ikela ka hae ka dula o re ka bala motšhini ka itulela wa bona gore botsabe ya o berekela gausi ke yona le reng ya yang khahla la re ke travel ke tsore ke a ona ntse ke tlo berekela ke berekela fast ka transport bo e tsa ka mo ka botsa ka gore ke e bona le bana ba pala kwa sekolo bana ke ba ba kae go bana ba ka ba tlhano ke ba ba kang ka first born ya ka ke ya 84 last born ke ya 2019 ya okay awar le buile ba mo kwa le buile na go ya lena awar ke se mo se le jembotse awar to ya botse na boya ka di 100 to lena ka di 1 le boele ke mo te besha na le sorry ke nna mo ya we di tele je la pele ra re ta ipana ka mo a bo ka di tongi se di a se ba or mo di tle shopo ke ka lena ka rena ka mo le buile awara le o thank you Shomfit. Sure. Dinsang. Grand man. Monat. Yeah. It's ke bolala ma. Bolala tlo. Tloa Komape. Tloa komape o tswa kae? Mo Sterkwater Ga Chokoe. A Chokoe. O le jana mo, o bele jana mo, no ntlhalosetsa o reng tlo botse botse ke mang? Tlo ke ngwana wa mo Sterkwater Ga Chokoe. O bele mo. Mama gae o nyetse mo. Akere. Mara aka khona o tsena sekolo mo gae okay ka baka la mabaka aka mo haya nna be ke sa tsebe ke sa le ngwana ba ndirela di choices tse le reng be ke sa khone di dira ile bona ba ndirela bona mara mo ke gae ga gesho o tsene ka sekolo ke tsene te wa tswala primary aka o tloa mo ka o tsena ko Harry Oppenheimer o tloa mo ka ya TUT o tloa TUT ka o dia degree ya ko University of Venda o dile o studisheng be ke studisha ntho ya agriculture ke a bona wa pere le skifa sa ona you are very observant so studisha Greek o fedije and then now o diang molemi morui ya ka mo gae rena le backyard garden okay re a lema rena le dikgomo le lo rasta dintsi ka mo gae mara ile ka dira lonyana tse dintsi tse le goreng ke be ke nyaka go dira gore le nna ke kgone go ba le life yaka ya goreng ke kgone go bona gore nna nka dira eng mara ka mogo ke rata naga ya ešo ka gona ke be ke nyaka gore naga ya ešo e improve e bonagala e wele ka naga ye botse ka baka la goreng ke naga ya borena a se naga batho ba bangwe jo tse di-improvement jana tšeo o di bolelang ke boeng so o na le project tšeo di thomileng di ntshang a ona project ke thomileng okay as I'm speaking but the improvement tše di ka bang gona ke gore ge re nna re ka kopana ra ba go
unity ya ra bontšhana ra kgona go exchange di-ideas ke nagana gore ge ke le tee nka se kgone go dira dilo nyaka ona le batho ba o thegile ba nthegile ba kgona go bontšha gore tšatši le lengwe dilo di a kgonagala kudu-kudu ko magaeng ka baka la gore re na le mindset ola gore dilo a di digale ko magaeng a kere ee ra tsamaya re ya ra ditoropong tsamaya re ya ditoropong ra tloela magae a borena a šala a sena selo ra palela ko a improva mara ge re ka kgona go kwešiša gore tšatši le lengwe ge re ka re e le rena re le batho ba mo gae ra bontšhana ra kgona go bontšhana di-ideas ra exchange re ka kgona go tšwela pele tšatši le lengwe ra kgona go bona gore dilo a di ko magoeng fela le rena re ka di dira ana mogae ana mogaemo le tse mpotsa ka bophelo wa mogae mo Sterkwater mo bophelo wa mo bojwang o monate o enjoya o dula mo o ba modudi wa mo proud ka tabeo ke a enjoy o dula mo Stereka ya I'm very proud o dula mo Stereka mara ke na le problem ya gore dilo ga re di bone go tshwana okay ene mo dilo re sa di bone go tshwana tšatši le lengwe ge o tla ka se sengwe se e le gore se ka kgona go thuša o sa itirele le wena e ba ka reng o ba le capacity e itseng okay e re sa tsebe go na e tswa ko kae tšatši le lengwe ge ke nagana gore ge ke bolela le wena go ka mpontšha se sengwe re ka feleletša re fitlhile somewhere a ere ee so re gore wena botsente o e traile o bontšha batho dilo tse di mara ba di bone ka mokgwa wena o di bonang e seng nna ke le teng ya ke na le batho ba le gore ke a tsewa re traile o dialo tse dintši mara re feleletša re ba le capacity e re sa ikwešišing e le gore re sa e tsebeng o tshwana le eng so dilo tse lengwe tse e le gore le traile o ka nompha motlhala motlhala ke gore re traile gore re bontšhe gore naga ya borena gore e kgone go ba le tlhabologo re tshwanetse re be le di-access road go ka lebelela tsela ya borena ya go tswelela 8 seg tsa mo ya borena it's very bad o tshoša ka mokgwa o diragalang mara di-political parties tša intervene tša tsena ka mogare tša feleletša di dira gore tšatši lengwe se ka ra kwana re se ka ra ba le mmono o mo teng so ke bona ba re lwešang ke bona ba re lwešang ande nna o ya ka kwešiša ka dipolotiki ya re a tshwanela go tšea ka lefatlha re tshwanetse re di tšee ka mokgwa di leng ka gona ande a se goreng ge motho a na le mmono re tshwanetse re mo tswalele ko ntle a re fe mmono wa gae re o assesse re o lebelele re kgone go bona ona re ka dira eng ya wena wa gao mmono wa ka Sterkwater o reng mmono wa rena ke goreng tšatši le lengwe ge re ka kgona go fa batho chance re se ka ra nyatša motho e le yena ka bo yena gore re se ka ra nyatša gore bongwe motho mongwe o be a sa dule le rena a bona se sengwe ba re ka Sepedi ba fela ba re matsogo that's why motho a na le matsogo a mabedi le le kgona go tlhapiša le la tlhapiša le matsogo a tlhatswana matsogo a tlhatswana e ra goreng re tshwanetse re bontšhane gore re kgone go bona le tšwelopele ya rena ya ko pele re kgone go ba le ka sekgwa ba re ke development a ke tsore ke a e senyana wa e bea bone ee mara ge re ka feleletša rena le tšatši le lengwe a ke tsebe Sepedi se se na lompeta bakano re nkane ba ke bolela sekgowa ba tlamentshware ka kere re na le go holela di-grudges tse e le gore a di tlhokagale dikgopi re tshwarelana re tshwarelana dikgopi tse di sa tlhokagaleng ya and-e tšatši le lengwe wa kry-a taba ka ntle a seatla o sa e kere ka gare a seatla rena I'm very proud go ba mo Sterkwater number 1 ya mo Sterkwater re na le metsi number 2 mo Sterkwater re na le mmu o e le gore ka o šomiša o produsetša ba go direla batho dijo mmu wa o nona kere number 3 nna he ke gola mo Sterkwater re be re na le molao o e le goreng o a re guida mara a ne jale ke na le feeling ela goreng se ke hotseng ka sona ke se bona a se sa le gona so molao ola ona o hotseng ka ona a njuela o sa le gona a o sa le gona motlhala o ka re ge re ka kwešiša gore dilo tša rena ke tša rena a se tša motho o mongwe dilo tša rena ke tša rena ya go tšweletša seo ge nka kopana le wena o le legareng
ka re mara sesi wa tswa re tatile lengwe re ka aga motse nna le wena Yeah. nkere a e ra gore nna ka baka la gore ke tlile mo go wena decision e nngwe le nngwe e tšea ke nna e tšea ke rena gore re thikišane Yeah. gore re feleletse re fitlhelela se re se nyakang ge nna le wena re ka kgona go bontšhana ra thikišana ke nagana gore re ka ba le Letšwelopele, akere. ra ba le Re a gola. ya gola ba re bana family ela e happy Yeah. e very happy E le gore le a kwana. e le gore re ya kwana ka baka la gore he nkare mamotla nna o kwa kalaka ka bošiu ke ra gore le wena o reng Le wena o kwa ka laka mamota. amen E ka mokgwanong. e ka mokgwanong Ke jo nalo le gare. le gare re a ke nalo O se nalo. a ke tse mo ke botse kudu ba Ba o tšhaba se ba taile motho o motse o tshwana le wena. ke no nana jwale ke nna ke nana jwale ke re jwale ke nana Ke a utlwa. Mara wa lenyaka. eh O lebeletse motho wa mohuta mang? ke lebeletse motho le gore he ke phela le yena re tshwantse re bontšhane e seng gore ke mmontšhe re bontšhane Yeah. ene o bontšhana a e ra gore a ona diphoso ka mo gare ke tlo dia phoso le nna Yeah. ke motho Akere. ga ke thata le wena o tlo dia phoso Yeah. ke tshwanetse ke be le that vacuum space sa o dumelela gore tšatši le ke dile phoso ke tshwanetse ke amogele mare nkare ke nna monna then I'm going wrong Akere. ke dile phoso bona ntate ko mapele dile phoso ke tshwanetse ke amogele nkere Yeah. mara he nkare o mosadi e kore o mosadi o ama Wow. waka Yeah. nkere e ra gore na le wena tshwanetse re dieng se boledišana Le dula fase mare le nkare o bontšhana. mosadi yaka ka fetša ka o dia gare maybe pokolo yaka e le gore a kgone o bolela le nna Yeah. re tlo ba le problem E kgolo akere. nna le wena kgona go bolela ge ko diretse phoso wampotsa ge o ndiretse phoso ko o botse Ra dula fase ra bontšhana. dula fase dilo tša tsamaya tša ba botse Mara o lebeletse batho ba bantšhi ba e bona taba baswa ebile gore baswa ba thaka tša rena ba e bona taba eo ya gore tshwantse re baswa ba bontšhane. rena ane jale a ba bone dilo tše dintšhi ka lebaka la gore we are not leading by examples Yeah. a re kgone o bontšha batho go ya le ka mokgwa o tshwanetse o be ka gona mara he re ka kgona go kwešiša gorena re ka ruta batho jang Yeah. ke nagana gore o ka loka Ke a go kwa monna tong. E ke a go kwa o bolela be re sa tshwere taba ya goreng ya goreng example akere o bolela taba ya goreng batho ba akere re bolela ka taba ya go bontšhana gore batho e ba leng relationship ba bontšhana akere so I'm hoping goreng batho ba e le gore ba lebeletse conversation e tabe ewe ba taile mo goreng batho ko bontšhana so mpotse gore mo Sterkwater especially around Christmas so bophelo bo jwang o rata eng around festive ka mogwane o Christmas vibe ya mo go jwang vibe ya moki e yo ba goreng tšatši le lengwe re a e rata re nyaka gore e be gona mara ka re ke e rata ka fetša nna ka tsamaya Yeah. nna motho go rata vibe monate wa itirela monate wa itirela lo tše di botse wa itirela a no motho ga o direla lo tše di botse wena o sa itirele lo tše di botse Yeah. nkere gore o kgone go ba le dilo tše di botse o tshwanetse o itirele tsona a kere so ke kgatlha ke gore mamotlha re kgona go bona gore re kgona go dira dilo tše di botse a di ko ntle fela tše re phela re di latelela nkere ka ra batho ba go latelela dilo tša ko ntle o mongwe wa bona ke nna Yeah. mara ke kgona go bona gore mara dilo he re di nyaka re nyaka go itirela re ka di dira ra bolela le batho ra outsourca ra kgona go kry-a gore na re ka kgona go dira monate jwang vipe ya rena ya ba ga botse ankere ra tloela dilo tša gore kgare ke tima tše le gore di feleletša di beile kotsing tšatši le lengwe Akere. ee So motho monate wa iketsetse. motho monate wa itirela Akere. ee ane jale gore ke be moki re dirile gore ke be moki le nna ke be gona nkere re diretse ke ma Re tietse. re itirela Akere. ee jale gone motho wa re diretseng so wa kgona go bona gore re kgona go itirela dilo tše dintšhi A ona ntwa o pala. a gona ntwa o pala he rena re le batho re ka kgona go kwešiša gore re nyaka go itirela dilo re ka di dira
ra se inyatša tsatsi le ngwe ke nagana gore batho re tshwenya ke taba o inyatša ge re ka inyatša ra re dilo a di kgoneng di kgona ke bo mammang ba di kgona jang rena re palela keng rena re palela keng akere batho ba nkarabetse befoko bana aya ka le hao e fedile ka leboa ke le bona kwa hao awa le nna ke lebile nako ya gago ene ke thakgatša ke gore tsatsi le lengwe o kgonne gore bontšha le nna o kgonne gore bontšha gore dilo di a kgonegala dilo di a diragala akere ene ge re ka ba le spirit seo re fileng sona ra tswela pele dilo di diragala akere go bolela le wena it was not o no bolela fela it was an inspiration in a corner angle ya gore bontšha gore tsatsi le lengwe dilo di a diragala ra kgona go di dira re le batho ra ke itirela tsona tša ba mo go rena tša tla mo go rena mara batho ko re yang gona re tshwanetse re kweše gore ko re yang gona ba itirele dilo tseo rena re latelela bona so le rena rena a re itirele ba re latelele re palela ke ngo itirela ba re latelele aopale seo a re itireleng ba re latelele akere ke a leboa to thank you wa ko mape to ye kgona ke leboile thank you le kae rona re le wana kwa lena le kgonne go ba le rena jatse ke tare ke bolela le mange wa mange wa o tswa kae o bolela le Den Murudu wa nna Sterkwater na Den Murudu yebo le tswana mo Sterkwater le hole tsana a se go le mo ke tswa ke le kwa Thako o le tswa le a Thako go le tsia ke beletse kwa Thako wa Thako ke re Thako ka mo Sterk le tle Sterka ka ngwama 76 ke le twa Thako le take be le sa le ke sa ba ntokwa le sa le o monyane le takene le tse sekolo ra re le thomile ana sekolo ke thomile kwa ta batswala mola sekolong sa ta batswala se mo keiti mo tsele le tsele stay lopo mo ana mo kone ke di office sekolo se ke tsene sekolo mola ka ba ka tshotha mola ra ona sana sela sa primary kwa ya ba re le takene mo Sterk ke takene ke ta thomo tsena sekolo mola wala ke tsena kwa anglikitana more na mbili ya ba re le holalana mo Sterk mo Sterk ke tsena mo le ke thomo bereka ke thomo bereka ka 1980 ya ke thomo power ya le sarase kwa tswa mo we magwa ba rata diaka ja ka ba nromela from Springs tswa tema ba nromela ba tja ba nromela from Welcome mo ka ya Cape Town ka ya pleke ba re ke mo ko Mozambique ba re ke Arama Roots it's le bereka jo ka eng ke bereka jole ka motho wa painting wa painting so you are a professional painter ke na I am good professional not ya chacha matans yona yo gore motho a ka re nta e be botse bitsa lena a ona ka mokgomo bitswan ya nwa tse ke tebe e ke to furuma mothabe ke le pisi ke bereka so se tshole pension ke bereka mo Sidalupi mo boroto dabole okay mara mengwa ya pension se shibatame ngo lauta se shilwa le sa mergwala sa ipina ka ona botse akere sa ipina ka botse bila akina so awone le nna ke bereka ke wa le na mergwa painting a ke bereka mo ala bereka motho mo le kemelele teng ke ya big house e kgolo in and out ke bereka ke lo bane ke bela matšatši le fetša kana go ikaka e ke sa bereke ke fetša ka 5 days 5 days fela le le tee lo one la tsena latsho taba ya gore le bereke le le tee le boneng no motho wa sokodisa ke tlo re nna ke motho ola go se mpatala kaya mo wena ka mmotsa ka mo a se mtakola sa re patala gore kgwedi e tang jale e bola a tsoitša ka totowa ka tana gore thabene ka fita mo ka re ka bimo o ntebele tšhelete ya ka shile ola gore lekgowa se le mo patala mara ena o reka bi
jale ke tšhaba ntho tša mokhutswane Namile le le ona o thoma ruta go motho o ruta mo ke re ke tšhaba le ona o ruta motho selo ke ntho le ke ntse ke tšhabang ke tšhaba a ke nyako go gagana le mongwe a bone ke iperekela ke le one le motho wa khutshwa le nyako manganga ne a sento ke nyakaetse ke tsoa kwae ke tamo ke a tseba gore ke ya kae ke tswa ka ranto kara yaretaka ke tseba gore ke ya kae ga ke yo tswa ke fita mo ke tseba gore kona pia ke thaba ye ya boraro ke tshwara le botole kona ke ya fita ke khiule ke tsene ke roba feji du tse dintši ko hae ke le na le mang ko hae ke anua ke tshikile ke nna ke nna ke le meno ke nna ke le wa menalo ke le na le le teng ka mo gwana go jana ke ba bona di ka go so wele ka mo gwana go jana kana ke o sa o dia o kopana na motho company le maburu ba ntseba from Cape Town from Bloemfontein ko mshate ko Perechu a ona tseba re ile bele tshika o ka mujare bere le wena nga mujare bere ile bele tshika ke kwa ka lena bila o itse ka kwa mrawa thaba ila ki ile bele tshi o thabela jaji ke wa thos injiso ile bele ka kwa mrawa thaba iwe ke drop ya plom mosate ke wa tseba re melato e megolo e sekela kwa o ka bona bile ba o tšea molato o bapaletse ka mola ba ke ba romela mo tswa go o dile phose ya o feta tse ka boka o tla mo ke tango o dirile dilo tse ka bofe ke le go botse le tse bophelo mo wa mo streka mo bujwang koro e le compare le rile le move tse morning ka 76 koro compare 76 yela le mamothane le ka 2022 phapano ile bonang kefe for mo ke go o sa tshwana a sa tshwana kore le monate ke a le bona ape le tlhapile le botse le dijile la kgatisa ke wa go bolela nne a ke rata o ntse a go go bujigare ha ke tswe ka ntlo ke sa tsore ke ya ka kore dilo tša lena di ntse botse ka lae kore di ntse mothebele so wele that's why go bujigare ke kore a seno ke le pia a ke ne mo ke a lena le ke ne ke le wa le a ke tšhaba fotata ba ore ka bushu ke tona le wena ke sona le wena ka bushu ne ke to ke ta mo ke fita ke sareki yala wena o na le tšhelete wa ntebelela ka mathao ka re bjale nna ke o kare ke ya koro e ke tsareka ke itu ka re ke ya o tena kore le tšhaba ditshele ke yana ntse go botsang ya re ke tšhaba ntse ba re ke tshele mona ke nyako nyake ke ntse le sa inyakeng ke phela ka lentswe la Jehova kore e le semmo le ko kae e le semmo mo thaveneng le sa pente kore le sa pente le semmo thaveneng engwe le diang le ratang o dia keng ke nna kwa fela a ke nne ka diata so ra re le sabele ke le khuditse ka le yerta ka kwa bona o ka bona re a mara ya gatisa kore e bothabela le tshwana le lena fela ka mo la ka so well ke yana ndi go jangere a ke dinshi tsela ke tswa kwa ta go from iyo ba lona ya ke tswa ke thoma o bereka kwa ela saras ke tile mo ka 1980 ya la saras ke le ka power ela ya mathimi bere ke nna ba ipeja ba tšantša mola go ntumela gore ke sna gore ke stina ke ile ka tsamaya mo o sna motse pleke go sna motse nne ke tsamaya mo go sna motse ke buile mo lebanyana mo ka bo 19 ka bo 85 kone be lo re motse o thoma o bona le ona botata le ona a ke na le motse go tembisa ke nne mo la my way okay le lesaya tembisa ke beile bana ba khajane ke beile mo la ke bona ba nna mo mma bona o gausi mara ena ke re batho ba le ba nna go ditropong mma bona mo gausi so mara ke ende ke tswa re ya go bona le bona ba ntshwara ka fo ka ngwengwe nkile ba re di tsa mokhuthuru jela wena le mara bophelo mo straka mo bujwang la borata kudu kana kwa ne di Christmas bophelo bona bujwang nna kana kwa di Christmas ke borata go fe tsa go botsa kere nna ke tswa ka hae ke tswa re ke ka le tswa le ke kgaola ma bana ke re be le di 24 ke lo chaise ka be le mmereko maba le mama ta ke chaise ka 12 mama
kore ke nyaki ba motla ke tšea track le ka mošiki sa tsene kore nna ke tsena right maimo bile kana kwa December ke tsare bophelo ba maai go nkgatha kae mo borena mo kana go ya December go nkgatha gare ke na le mebere go e latela e ha no batle hae makaraba di tšhono batle channel ke bulela Capricorn fela radio ka ona ke bulela le tšhono ja Capricorn fela ke beta ka Capricorn fela okay ale ke le wile na kwa lena le jombo tse Christmas le ngwalo ga lo thank you Sure fit. Ke shapujwa. Sure. Ke bolela le ma. Le ke di bone wa thula. So ke di bone ke mangi o beletswe kae o holetse kae. Ke di bone ke nna ke beletswe kwa Inoko. Kwa Inoko. Ke plasing. Ngwama. Ka 96. Ena mile o to Inoko mo tlene. Ke khale. Long time ke khale. So o thomile sekolo ana Sterkwater Ga Chokoe. Sterkwater Ga Chokoe. 2002. And then o feditjene. Last ka 2017. O phase bethu ka 2017. Okay. So bophelo ba mo Sterkwater Ga mo bujwa. Machila ya gore ba tshware botse ba itebone gore ba imathumatse gore ke bothomba gore a ba ipone gore tswang tšeo tsela tšeo re ke tsela di le gatisho ba tla pa no lontšheng gore ke ditso di bona so botse tsabaje a du gato a na dinkati nna re nna ke so wena bophelo ba ha a se ba ka bompalla so ra rifu no na le ntwa ka change no ka dia ngophilo mo Sterkwater Ga nne ka tšetšang kore nna ntwe l'example nka sort of lenyalo re mona le so kore nka ngwala boto wa tsere o tsena ka mo shoro sekolo thapile ke gore motho mo snacks o tsotse ke ntwe ya ka kore pholo ntse bo kore o ithate before ka motho mo wena o ithate pele gono ka motho mo so le ratwa le thoma ka wena ka nna pele okay so 2017 o re lo fetša matric then from there o ya kae ko matric a se ke fiti ke bula form 3 feletše ka grade 10 na mmile o diaje o šalla o feta grade 10 fela o sa fete matric ka bo tsuga go sekolong ka o sane ka re ke ya go sekolong kwa ka mane ka mo ke nnang ke re ke pheta bukela ke mane le tetse madi so ga fela wa bona so teacher le nruta a ke sa kwa bila ke sa bona tutar so no ro fetla wa bona madi go se bukele be ke nyaka ya nne be ke le mola be ke nyaka se ke khumana ya go teacher tsene mabana so ka o sane ke sentse ke sekolo ke khumana mo tafolong yaka ka gone go tsore ntse butse ke motho na mmelo wa ibula ke khumana ile dingwe tsa shishimisha mpe wa bona ka re ke bukeng nka se ji ka le bile ke re ka gore ka re batho ba nruta ke sa bona selo go tsore ke is fine ka re so na ka mo gane sekolo na se mpale child na mmele salo tsamaya na mo so try o ro ya sekolong se sengwe mara le decision wa we regret o shapa ka yo mona no nawo ka tabo le kwa tsore nge mala zo mala pala kani yo ka kwa ke tla tsa gore ku sekolo mo go re thobo ba tšhubu malome batho ba ntši re sekolo the same story ka mogano o ka fela lena fela malome batho ba bereka no ba le moloko ka mogano kuri wa ngitse ke mele kuri ke ntomang the same story le ke re lena le ngari ka betso ko pele ba go lompala yo re se o sha so ka o le ya yo re na popone ke bolelese ka rulwa na o bone ka bona o rutetse mara ntwe nya ka mo philong so like ditoro tša hao mo philo baka ke sound mmino nka ba DJ zone so sound ke lo ja so ro wina wena mo sekoko wa dilata e ba re batho bo majaiva ba mo Sterkwater Ga ke nna batho mana o mong ba bala bo wena so ke ntho e nya ka mo philo baka so ro go khumana opportunity le ka khumana something so gore nga thula maybe example o thula ba 2 something nyana 2000 something nyana nka something kwa ka gone go tsore ke batho kwa kwa ke ska ba le bala gore le bona o re ke fedile ka ke bona kwa ka bona so ka re mpiso ka mogano mara sound ke nyaka mphelo ba ka moka okay so nya go DJ ya ke ngwana ke na DJ ke ya le le tsale tsa mara ke yang sound le nyaka o anjelo o bereka ka tsa batho ka sound ya batho bankire ba re mona tsa mo tsa ka sound e so go bona so so ina phone na ka re bona ke tsena kwa ba re wena 1 2 3 4 e ba bumanyana ka tlo re ke tšhobola le bona ka sente ya pasi yaka a kere so anjelo ka Christmas so shi tšona le gigi dintsha a tšhabela di gigi a dintsha ba la maka ntse sebe salo gigi ya mafelo e bilene ka mandi
Oh, Monday ano ka mane ono file ngmara annual ya ona annual like anything anything. thabo new year la ai akana sile Hauna maybe sile. ka re ngwe ba di ka usana ke tse mara Oh, go sana asishibi- go bina ka sana go bina go le Oh, so if usa DJ wa bina ke lo tja hao tje talent tja hao okay now get the judge so vibe wa rata mara ya Christmas festive like vibe ya mostara ka mo go ke botse so ke tomla so tu do bila ke tun ngari yango mara ka ro wa bina ro reng na milo wa tungu ipine mo shape ke pinela go re mo ipinela so mara yo tse ke pinela so go re bona ka dipina ke le tri motho mo ngana o dira tja ya tja go re di ambor ka tore go na maybe ba tshwatile ka ngwana mo ntjeng go lwa le dia di ghost ka mo ntjeng go di so yang go re yang kilo je lo di tsana o fa go e njo fo go so ke re to nna e ke na la botho a ke ra go dila tja gore e ke na lo yena ke tse gore ska bla tja gore e shana pa kana so la ro tsome rutsha tshwe na ke jang bona nna kana se lo zo ringi sfone ke so a re di di so fela tja ke ntwe ina ke nyaka tja tlo e mona tere bona a pe otro ka pasa on telefone ya droga ke ntungulu ya droga ke ntungulu muso ya ka idi enture tsola tja pele tja ro ke na lo yena o ro he a tsame ro tsoma na le judi ampala ke khone so botse wena motho wa talent o nna nyaka ke nka ntungulu ngwe tsore ke le ke pasa ra di ntlo fela la di ntwa straight ya straight la sekole ba re mo makhudu ba dila ka ona mpe ke bina ke letse ka DJ ke droga ke le tsefeng ya martin so yo gore nne ke nna ke iphelang phelo wa ke re ene motho ka mo tshwarela le phoso ka tshwara go tsere motho la bule phoso ene it's example la gore he nka belo wena o motho o le diso o nanang so o itogela ga radieta tja motho le ena o tabothoko so le ena nalo motho le ena tshwarela motho gore le ena ga o le diso o khumana ile so nna le diso e phelo tele pele nna ke ka yua ya wana ke nna go la ka le tja matlhatsi hopefully career ha ya o DJ ya o bina e tla tswela pele ya go la ka le tja matlhatsi ke le bona kwa sure hola ka mogano